velika godina za Partizanovog protivca Ivicu Kozenka, šampion države, šampion Balkana, treći na velikom međunarodnom turniru u Sarajevu. Planovi, znači svaki veći rezultat od koji sam već podstigao, znači neka veća medalja na nekom budućem evropskom, svetskom, možda čak i olimpijada, to je tek ono što prestoji. Neki moji planovi su usredsređeni, znači sad prvo što mi je planujem da se završi kamp i da je turnir u Srbiji i Ligi, tako. Znači prvo domaća scena fonda. Evo još jednog šampiona iz Partizanove porodice, Ilić Miloš, šampion države, vice šampion države, stalna medalja na državnim prvenstvima. Čemu se Miloš nada u budućnosti i da li mu ovo što u klubu ima Kozenka predstavlja prepreku ili stimulaciju? U budućnosti se nadam, znači, da do 23 godine idem na evropsko, da osvojim medalju i u narednim takmičenjima bude što više medalje i to je to. Eto, i mi ti to želimo, Milošu, hvala ti. Bojan Ignjatijević, koji nije nepoznat našim gledalcima i našim slušalcima, šampion države, šampion Balkana, na univerzijadi dobio 2 meča, sprema se za buduća takmičenja, poznat kao možda naš najatraktivniji borac, koga je baš milina gledati. Bojane, šta očekuješ u periodu koji dolazi? Period koji predstoji bit će posvećen nekim daljim pripremama, verovatno bazičnim, da bi se što bolje spremili za predstojeću sezonu, pošto sezona je maltene na zalasku. Očekuje nas jedino liga koja je manje bitna u odnosu na ostala međunarodna takmičenja, tako da su to neki planovi da se ostvari što bolje. Za sledeće proleće će se tempirati forma da bi se ostvarili, da bi pokušali da se ostvare što bolji rezultati na A turnirima i možda da se obezbedi norma za Peking. Svi to želimo i zaista ti želimo, mi mislimo da ti tu normu možeš da osvojiš i da zaslužuješ i da zaslužuješ da učestvuješ na olimpijskim igrama, ovog puta u Pekingu i zaista sve najbolje. Hvala. Nova snaga Partizana, Uroš Nenković, Boga mi može se reći da diše za vratom Ignjatijeviću, on sada redovno uzima državne medalje i je borac od koga se puno očekuje. Urošu, tebe ovako popularno, svi te znaju kao Česma, odakle taj nadimak? Pa nadimak je zato što sam trčao svako jutro od Partizanovog stadiona do Hajdučke Česme, tako 3 godine dobio nadimak Česme. Dobro, naš narod je poznat po sposobnosti da nađe prave nadimke, ali dobro, to je Česma iz koje ide čista hladna voda. Kaži mi šta planiraš u periodu koji dolazi? U periodu koji dolazi planiramo, imamo te otvorene šampiona države sad za vikend, trebalo bi da uzmem tamo medalju i naravno da uđemo u finalne prvenstvo države u idući godini. Ti imaš tu i sreću i dobru, kako bi se moglo reći, dobar izazov da u tvojoj kategoriji je najbolji naš, pa zajedničkim naporima napredujte. Aco, prvo ti čestitamo na ovom velikom rezultatu, istinski velikom rezultatu. Drugo mesto na univerzijadi, to je rezultat koji do sada nije prevazišao ni jedan naš takmičar. Koliko je meni poznato, to je postigao Miloš, odnosno Mitar Milinković, tamo negde 1995. godine. Ja ne znam da li je i naš Beka ima srebrnu medalju na univerzijadi. Ima bronzanu medalju. Bronzanu medalju, dobro. Znači, to je drugi rezultat, u stvari java najboljem rezultatu na naših takmičara na univerzijadama. Ja ti još jednom čestitam. Evo, to je ta prelepa medalja kojom smo se mi, zahvaljujući Aci Petkoviću, u Bangkoku pridružili onim sportskim disciplinama, a nije ih bilo mnogo, koje su uzale medalju za našu reprezentaciju i za našu zemlju. Aco, sve si nas pomalo iznenadio, izgleda, svi smo bili iznenađeni sem tebe. Kaži mi kako si doživeo to takmičenje, kako se desilo da onako dobro radiš? Pa jednostavno, 15 godina čekam ovu medalju, baš sam se puno pripremao i trenirao i verovao u taj rezultat. Prvi dan mi nešto nije baš bila naklonjena sreća, ali smo i kasno stigli, nismo stigli da se prilagodimo na klimu i na vremensku zonu i onda sam skupio snage i odmerio svoje mogućnosti u apsolutnoj kategoriji. Imao sam dobar žreb, radio sam najbolje u svom životu, Božja ruka me je dotakla, tukao sam sve i ponima do finala, fenomenalno sam radio. Moj trener je bio na visini zadatka pored Strunjače, imao sam psihofizičku podršku kompletnih prijatelja iz reprezentacije, drugara, drugarica, hvala Bogu porodice i drugara sa fakulteta takođe, tako da sam uspeo. Evo, Aco, još jednom, samo možemo ti čestitati na ovom velikom rezultatu i ti si sad jedna nova snaga u našem džudovu, jedno novo ime i da ovako nastaviš. Hvala.
u judovu možda više nego u drugim sportovima, eventualno u tenisu ili u plivanju roditelji često igraju zaista ovako nezamenljivu ulogu. Aca Petković, čovjek koji je osvojio srebrnu medalju na univerzijadi, je sin Bobana Petkovića, našeg sjajnog repstivca, majstora izuzetno visokog stepena, pravog poznavaoca judova. I naše gledaoca i mene istinski zanima šta je tvoj udeo u ovom, uopšte u formiranju judiste Ace Petkovića, Aleksandra Petkovića i u ovom rezultatu. Pa prvo, iza ovakvog uspeha mora da stoji jedan organizovan rad, jedna harmonija u životu da bi se uopšte ovako nešto postiglo. Možda je to iznenađenje za neke ljude sa strane, ali i za nas, odnosno za mene koji radim dugo godina organizovano sa njim, to nije. To je moralo iza ovakvog rada, iza takvog teškog rada, moralo je to kad tad doći. Mi smo to potajno priželjkivali, očekivali i to se obistinilo. Sada se spremamo za svetsko prvenstvo koje je idućeg mjeseca u Riju, pa ćemo vidjeti kako će biti. Znači, on je sada na startnoj rampi, na njemu je, pa da vidimo šta će biti po tom pitanju. Ima maksimalnu podršku porodice, što je najbitnije i, da kažemo, okoline njegovih prijatelja, tu gde sad je angažovan kao asistent na Akademiji lepih umetnosti, angažovan kao asistent, i ima maksimalnu podršku svih njegovih prijatelja. Normalno ima puno da se radi, ja sam maksimum učinio... I naravno ono što se podrazumeva iznad svega i pre svega jedan dobar odnos i brigu u klubu. Kako ne? Klub je jako bitan, saradnja između trenera i njega, znači Stankovića je izuzetno dobra već dugo godina, uvek može da se radi na jednoj dogradnji. Ja sam moj maksimum, da kažem, učinio, uvek mogu, ja sam mu preneo koliko god sam znao i umeo i mogao. To nije bilo malo. Uvek može nešto da se doda. Kažem, eto, sad radimo za Rio, pa ćemo dalje vidjeti. Aleksandar ima samo 25 godina, je li tako? 25 godina. Evo, ja bih izneo jednu, to ćeš ti provjeriti u priči s njime, jednu moju opasku, kao neko ko to dugo prati. U meču protiv Francuza Le Canoa, on je plasirao jednu tehniku za koju je mogao mirne duše da mu se da vazari i da on taj meč dobije. Ali ono što je meni izgledalo važnije i od same odluke sudija, to je da je on tu tehniku uspeo da izvede na čoveku koji je 30 kg teži od njega i koji je jedno ime evropskog judoa. Meni se učinilo da je tada Aca došao do jedne dodatne samosvesti i samopouzdanja i ja sam se baš pitao kako li će izgledati njegov sljedeći nastup. I kad je u apsolutnoj počeo da hara, meni se učinilo da je ta moja observacija bila u redu. Ima on te momente. On zna da sebe prevaziđe na međunarodnim takmičenjima. On je mnogo bolji na međunarodnoj sceni nego u samoj zemlji. On se dodatno motiviše, on ima neki stepen odgovornosti da mora za zemlju svoju, za reprezentaciju da pruži maksimum i zna da je to jedna prilika i on to izvuče iz sebe iz posebnih, da kažem, rezervi, izvuče dodatnu snagu i zna sam sebi da prevazi. Dobro, ali ovo je sada i nešto gde je on sebi obezbedio mesto u reprezentaciji, što je vrlo važno. Znači imaće reprezentativni program, imaće praćenje međunarodnih takmičenja i ja se nadam da će ovo biti samo jedan od rezultata koje, a tebi da još jednom čestitam. Hvala. Eto, završili smo. U priči o Partizanovim protivnicima moramo reći i to da oni nisu samo izvrsni borci, nego i odlični poznavaoci tehnike. Evo upravo na delu vidimo Vladu Stojanovića, takmičara u kategoriji do 100 kg, ranije nastupao do 90, reprezentativac državni, potpuno ravan Nebojši Mandiću, jedan borac prve klase, a sada ćemo se upoznati sa njegovim majstorstvom, odnosno sa majstorskim izvođenjem onih tehnika koje on najčešće upotrebljava u svojim mečevima i ovaj deo sad naše emisije može da posluži i kao svojevrstan udžbenik za one mlade judiste koji kreću putem kojim tako dugo idu Aca Petković, Vlada Stojanović, Ivica Kozenko, Bojan Ignjatijević i drugi naši sjajni takmičari.
a u ovakvom radu i vežbanju koje sada pratimo dolazi do izražaja onaj jedan od glavnih principa koje je osnivač judoa Jigoro Kano postavio kao temelj judoa, a to je zajedničkim radom do uzajamnog napretka. I sad vidite koliko ovde ima učestvovanja u ovom što Vlada Stojanović radi od strane